Ebyo munyishingiro abgambiriro mu mushomo gw'abebembezi ba district ya Bushenyi ogubiro mu kishinji cha district ogutebekanisibwe ab'ekitongole cha Health Adolescents and Young People ekitongole kirikura n'obuga bw'eminyeto na munongejo eri omushogoyo information age ubwegese obubalesire obuhabuzi obubalesire n'uburungi konka tukakora ki kureba ngu n'abaziire nabo bayega babasa kwegesa abana babo abo kwa hariho abaziire abatine information age batakumanya okweregesa abana hariho abaziire abatine bwire hariho abaziire abari to whom it may concern so ninyenda kushaba abaziire bagenzi banje ngo tugarukeyo ahameza tugarukeyo nkiro kubyabire biri tutandike kugamba n'abana baitu kugira ngo bakube bagireho ikiganiro n'abana babo bareke kubareka bakaserera bakatora kunuku habe hakanya keka ko kuganira kumwe bakongera kwegesa abana mico yabo kandi no kumahamwe babegese mu mwe ko kubasa kubahwera rero kiretere bambagara kahishomero n'abashomesa bashange abana bino mu muhango bw'abakozi VHTs twegese aba LC system yona twegesa abashomesa na ba head teachers mwenkerizo baturumwengura secondary school ni shomero konka ba LC bono bayamba nkaba ijeminyeto yirjuro mu ishomero ariko beri umucyaro nera barabamo etine cyabura bayikire omugamo mu mashomero amarwaro alengura health center kandi babugana n'abashaho b'ibyaro bete ba VHTs no bachara kusima ba chairman ba LC1 LC2 azabe ko mu ba VHTs zo kubarukora kareba ngo ndo mushara ngo baso utaraba mu ko kucyabire kiriyo cyangire ko gatwazira ngo ba chairman bo kandi batunga kasima muhergo mwaka kandi ubwo cyumubuza amakagayi no mufereje atagamanya VHT kaninye kuba ningamanya na chama no situ eje shaka no mutaha morka kana basobutamanya amakagayi ne mukonka nkadena ka coordinator waciyaga wangu zotama ko morka gwa wene mwanga hinkagamanya nito tubasibwiye buri mwaka bakagumana batereza yakasimo nito bundo kakatwongera mano mu gwitu gukora kandi obyo bwinji twaturi ko mbumuro eminyeto tukutandika obukungu butetera turyo mbwire bwa adolescence kutukuzo mbukungu butetera mfembi tuzo mu njayi tuzo mu marwa tuzo mu bintu bitakwatirine kandi ebitakwisa minyeto bwitu HTs largely it is going to protect the adolescents. You know, these people are using money to influence, to persuade the young ones. Actually, we heard that some children had even opted to leave school because already they are getting what? Money. And a lot of money. And then no man na egamba ebye barombare byachi. After a lot of money, nazitunjire. I'm studying to be better. But now money is what? It's here. So why should I continue laboring so much? Abantu bajangu binamasiko ngo muzire yonja kubugana no mwana we bakashitama nariceti eishaazi nkija kuhera na munonge minyeto kwetantara oburemezi bakucyakorabamo ubo bari omushogoyo gashakwa Ben Moz omuri Bushenyi.